congregation, please be seated. Pada hari ini kami hormati, kami persilakan untuk duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan. Besar kasih setia Tuhan bagi kita, telah menuntun dan peliharakan kita sehingga dapat berada di tempat ini. Praise be to God for His unending love, guiding and carrying us through that we made it here. Tentu untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Exactly to praise and be thankful to Him. Sebab saat ini kedua anak Tuhan telah datang untuk mempersatukan hati, jiwa, raga, dan pikiran mereka. For at this moment, as two children of God is going to unite their hearts, mind, and soul. Di hadapan Tuhan serta di hadapan jemaatnya melalui acara pemberkatan nikah yang kudus. Before the Lord and the congregation in this holy matter. Hadirin yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 29 Desember 2024 merupakan suatu hari yang sangat istimewa dan bersejarah. Beloved brother and sister in Christ, at this day, 29th of December 2024, is a very special and memorable time. Tentu bagi saudara Bingar Luhut Pangumban Tibodori Panjaitan dan saudari Alisa Carla Agesado Papa. Especially for this couple, Loli and Alisa. Mengapa? Why so? Sebab yang tadinya mereka dua akan menjadi satu. For the two will become one. Sebelumnya mereka belum pernah bertemu. They may never have met before. Sebelumnya mereka belum pernah saling mengenal. They are strangers. Akhirnya mereka dipertemukan dan saling mengenal. But now they know each other. They know each other as well that they come today. Dan di dalam pengenalan mereka tumbuh benih-benih cinta kasih. And through the time comes love. Dan akhirnya mereka berkomitmen di dalam Tuhan untuk menyatukan hati dalam satu ikatan pernikahan kudus pada hari ini. And so they committed that they will come to this day and give their heart like in the holy marriage. Saudara Bingar Luhut Pangumban Tibondoli Panjaitan dan Alisa Carla Agesado Papa telah menerima bimbingan konseling pranikah dari Pendeta Art Balarmino dan Pendeta D. Andrew Burrow. This couple may have done their premarital counseling by Pastor Art Balarmino and Pastor D. Andrew Burrow. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya tidak menyampaikan banyak lagi nasihat tentang firman Tuhan hari ini. And that's the reason why I won't be giving any more of the wedding counsel. Saya menyampaikan 2 poin sehubungan dengan rumah tangga bahagia. But I would like to point 2 things about a happy marriage. Yang pertama, The first one, khususnya buat kedua mempelai, especially for the wedding couple, tetaplah setia. stay faithful. Markus 10 ayat 9 mengatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mark 10 verse 9, for the two that be united by God won't be separated by humans. Pernikahan Kristen adalah pernikahan perjanjian, bukan percobaan. Christian marriage is not about trial and error, but it's about vow or promise. Pernikahan perjanjian tetap setia hingga kematian yang memisahkan. A Christian marriage is about being faithful until death do them part. Pernikahan coba-coba, ya saya akan mencoba, semoga kami dapat akur. On the other hand, a marriage that is trial and error, they will try, maybe we can get along. Semoga bisa cocok. Kata semoga itu adalah coba-coba. Maybe we can be a match. You know, it's just a trial and error. Ketika kita melihat gunung dari kejauhan, sungguh tampak indah. If you ever see a mountain from a far away, it is beautiful. Namun ketika kita berada di pegunungan tersebut dan mulai memutuskan untuk mendaki puncak, menuju puncak, But whenever we come closer and we decided to climb the mountain, ada banyak hal yang akan kita hadapi. Jalan yang berbatu-batu, jalan yang terjal, dan lain-lain. there
There are things that will be faced. There are rocky roads, a steep path, and other more. Pernikahan dapat juga diibaratkan seperti bahtera yang sedang berlayar di samudera yang luas. Marriage can be described as a ship sailing on the ocean. Ada saatnya datang ombak besar menghantam bahtera. There are times a big wave may crash through the ship. Seberapa banyak pun jalan yang terjal yang akan kalian lalui, tetaplah setia. No matter how many, however things may come your way, stay faithful. Sebesar apapun ombak itu menghantam dan mengombak-ambingkan bahtera rumah tanggamu, jangan sekali-kali keluar dari bahtera itu. However big the wave, making your ship come through and fro, stay in the ark. Tetaplah setia. Stay faithful. Yang kedua, And the second one, saling memuji dan memperhatikan. give compliment and take care of each other. Ya, meski sepele, pujian atau perhatian sangat besar pengaruhnya bagi suami dan sebaliknya. Well, it looks simple, but somehow compliments tie the marriage. Ucapan bernada pujian atau perhatian sangat besar pengaruhnya bagi suami dan istri. Compliment and care take a big role for husbands and wives. Tanpa pujian atau perhatian, bisa-bisa yang ada hanya saling mencela dan mempersalahkan. Without them, there will be mocking and falsing against. Memuji itu tidak butuh banyak biaya atau ongkos yang mahal. Compliments needs no fees. Yang dibutuhkan adalah ketulusan dan rasa kasih sayang pada suami atau istri. What it needs is sincerity and love towards each other. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 10. And that's the reason why by Rome 12 verse 10, Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. shall each one of you love one another and respect one another. Saling memuji dan memperhatikan. Compliments and take care of each other. Saudara Doni dan saudari Anissa, dan seluruh yang hadir saat ini And beloved congregation, menjadi saksi akan komitmen kalian untuk bersama. is a witness to your commitment. Jadilah sahabat yang memuji pasanganmu dan rekan seperjalanan yang setia bagi pasangan hidupmu. Be a faithful spouse and full of commitment towards each other. Jadikan Kristus yang selalu berada dalam rumah tanggamu dan mengemudikan perahu rumah tanggamu. Make God the captain of your boat, the captain of your ship, and the one who leads your marriage. Sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Till the heaven. Kiranya saudara Duri dan Alisa May Alisa and Dolly boleh menerima nasihat singkat ini receive this message well untuk kebahagiaan rumah tangga Anda kalian kelak. in order to be happy in your future marriage. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini sebelum kita mengadakan doa berkat buat kedua mempelai, kita akan menyaksikan dan mendengarkan sumpah pernikahan yang akan disampaikan oleh kedua mempelai. Untuk itu, kita undang kedua mempelai untuk maju ke depan, naik ke atas. So at this moment, before the blessing of the marriage, the couple will include their vow towards each other, led by the pastor.